Contestant number 11, JENLUMEI KAMEI. Koi finalist marak sida nupi she mathanda wera male ne ko ti nei khai re nang na nupa me amje dungai adagi isai shi kitang khuloi ba wat pra haidi kano familiar oi da bra traga kari haidin sakpada nungai bana heman gi bra ama yawre haidi nang sida stage ga ni khai ra da winning re tarak padu da ahan bada din ni edo yora kan di kem khandre sai don wai man adu yam phare adu da 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 haugalak pasarukta haugalak pada nang na isai si khudol tamba matam da
wangkhalakpa matek to aduda yam flat yam chang chakhiba haitar adi mafam yam chadana ko adu hoi mioi bani shoi da bangam pote sum record thadoga tawoi di sujoi shoi do na ra agi hojikti record che ju shoi ri ge dum han ba ya doini matek sem ba ya doini adu su adugi experience hai hojikti record tawbusi koi kitang chadana thambase dum machine na sem ba yarani kaina haibagi wakhalo je choi leigano sei sakpada ko any key emoji pairone ji pair hujikta tholok pa wakal ne adi piriba skill sida sakpase sab sana injala thamba sigi wakalon cha dum leigadawni aduna practice taw matamda aikona instrument gum ma seasonal ga taw haise tep tharaga taw busidi sometime mayam dugi kano duna taw dobe single guitar gum ma natraga khoi piano gum ma ko mayam su loi leina ma ngata ni sigi sound sida sum taw busina scale sei sakpa kanda aikona noi da sai yowi do de na kana nei nari se sakpa kanda magi chatpham thok pattern du da lakpa kanda thengam da na chakhiba samna mi unaba la kan da thonggan yora hangi ba gumane unadana adugumba se adum thengnei selgida adubu sagai nupa mayam tarakpada nupi ma kholama yam tinai khairaga saglakpa se masi yam nungai nupa sing section ga dawne si thank you very much thank you hi JENLUMEI nangkla lusuam mi khoswan kong mi thiak sone nang chaya scale ko mo scale peng chon padarina out of scale so again han gong da to mete anu sing songam jar meta so chi hak de ta lusuam mi so to lusuam mi you can definitely sing there hajang na mete te king chui tao ni to senior artist nungoi to 20 years of experience performing experience ni 30 years of performing experience tong tong experience nam thelan dum sabon tong thina ajang me goi na nang khang ni the me ba nu wei khang ni the me king chui king lo so sam te ni king lo thai mai la lo thai me wei san gai su pin na taw nang subong khre na practice so hian na so chui hian tung chui bam te performance so ba wa ki bam the thung te thank you sir ani supplement na surome he gan pu nang ata jen mang chou pena hawai son tina nang lun hawai me ko modulation kai gani ni to bi kot kai ba ta drop tu ni hay drop tu to kum khau to kum drop tu to kum son than mi sai te kum son ga ni kum na na jam hau mai ki ko son ni mi ta ki hau mai ko te son ma kina nang na nang lun hawai he gan pu nang ata jen mang chou nang lun hawai me khau kai ni me te ko te double drop kai te na ki te ni ki nang octave kanai drop su kai tung semiton kanai drop su kai tung to na jam ki te F sharp minor ko na D sharp minor kai te na nang D sharp minor kum suang te na kum suang tung to phang ne me ton te phang ma kina nang lun hawan ba na kan di khau nang na 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 kai me buom te na ko ta sam nang na F sharp minor ko tau ne me pot tai ton ka kai tung to D sharp minor kai tung to hayam ton te kai tangam ma ka pa kum na ma thang ko no se te mai code modulation su menu kam su mo khang na na son me ki ko te ko te stick sungam khang practice ka ge nai te ni practice tina sui mai sro to ma thang ko performance to hawai te sam do singer khar na artist khar na performance su ni mai tong performance tum su te lu te no me kam tuning out of tune tak ma khang no me kam ni practice suin su to khau na hena saw ma ke bai ma kam to well done thank you sir